Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kinong ilam na ki South League seng ha umsning, ki bakanto bika KSU, FKGGP, RBYF bat HNYF. Kila dawano acting CM ki Himamalim bat District Council, baki deban slide no shisendon yaga ikhtiar kum urang ba snong, yoba SA kla. Rang ba snong kusnong umsning patarim. Kata hadin bikila keno bote urang ba snong ulodon kti hakaban penskam yu Sonu Kumar. Bonlong unong snong bupura hapo katege snong. Kata katkum kasernot laneka permanent residential certificate bat kabala sapriang heki social media. Laru ban penken mahang ni badangshan uteu Sonu Kumar ula syak keno ba ula don kti haka kamban show eka wei kalong keme khasi ha umsning. Bad hagate kemet ka ba ula show eka te kalong keme baro kiteb ba usa apatarim. Nrai omdon batib la usu sawai ne ulong trai hak te snong. Penbantang hadin katukan nisngi lami ka wei ka kenja sernot nakador basnong patarim kabala penpau ba uteu Sonu Kumar ula deyu nong snong bapura ka umsning patarim. Kajingi kran kilat pathai kubor. Uwei hadin uwei kinong lam jong kiti kisaw seng. Kila penrem jur halor ketika kambe ain kabala le da uteu urang ba snong. Hakaju kopor kila ongru bakila deban ujor sa chief executive member ka KHDC bat sa acting CM ki Himamalim nakabenta bandawa baki deban wengno eka senat rang ba snong jong ba SA kala. Kasih student union lembar kiparlok sembalang nado ka RBYF FKGGP pakai HNF ro kita mang dek makan pa ya kajing persakjur kajing kiaman sim bak kajing pitar ya uai ni kan bak snong jong ka umsning kata umsning patarim ubah asin kala bahkan da perkapsyo ya ka lawai jong ka jak bendreu bahkan da perkapsyo ya kipat pabri nyong trap ubah la syuai sernat kumar syaki barjala kibang ngimtep kidai na ai ngimtep kipai na ai ngimtep kiwan na ai unir ba snong dangshen atrai ki yoi lembaga social media lembaga media ba ulai kawai ka sernat ya u Sonu Kumar uba ngimtep kiwan na ai bala ai ka permanent residential certificate uba kendiat ka badang sejak ha benai arpnu trek uyayong ba uni ujuk hi ubar jala lembaga kajing kudup jong uni rumba snong lembaga kajing ai senat jong uni rumba snong ubala rasung trai hisya ubala nut ban sakti ya iwe long keme iba ngapo kasnong usning hi te punta nagriang kasang kalabu kajing dawa kalabu koi sithi kalabu kajing dawa sya usiyam ka KHDC lembat ipaim ka Himamalim ban wenno man pendamno ya kasanat jong uni rumba snong namar ba kumbang hitip lada PI sernat permanent residential certificate ya kibar jala kan up kajingma ka bakrau ya kari bagajak bendreu namar ba ngitip nang ba kajinglong sumutrai jengki nang ba kajing kudup jengkum kini jak kirumba snong kirsenut ban lusia ya ka khai ka pateng ya ka khandau ka siap wat ya sungkha songban ro te kumta ngirabu kajing dawa hakmat di chief executive member ban wengno man pendamno ya ka sanat ka ba kunir ba snong ulong te tanani kintin ni penpa kajing persakjur bat ni gerpat ba mardor hi ba nakaliang ka KHDC kali ban wengno ya kajing long ba snong jong USA kala ba snong jong ka umsling patarin circle kata bentuk ya ke KSU, FKGP, RBF, bat HNYF. Ngaso penranjur halau kejing le jong ne ba snong jong ka umsning patarim kalau ai ka permanent residential ya bodla. Kat ba hapreng jing ki mo kisang malang bukur ngai ki am tani LP rumah berjada ya ka beri mitra dari nila pentan Indonesia bat mungkin ni ba snong midan bagi nang perhitian ya ki bodla. Di ngaso berpasarakjur nagaleng ini ngaperat kumbala keren nagi yang yam smart kum KSU FKGP bagi di dalamnya baku mi kini jaya mas no undai tang ha uncing putarin lada kidan hang maru ngaso berperanjur yang nagi jingle ini kan nagi jingle ini biji ai setiap di badla galong kum king kong selamat nama tajuk dari budget jong ini South Sang jongka umsing circle ipen pau ka jing persakjur ya kene ka
wapilai pag social media bakal along viral sepang ni ka cing ai permanent residential certificate jong way ni kira masnong jong ka umsning patrem ba ula ai dak sundan dak permanent residential ya way ki barjala baswan chong wai hakani snong ti nagalang dungi ki sausang iperpaw ya ka di persya banilat haru ka siti sa ibor bahalor bedipet pangani sa halor kani but nakapor sa kapor hilu ni lab ba kira masnong chele kum kini jatkam but umdai tang po umsning bat sa kiwe gidong kithanyo kari boyru te menta ban ngkren baik sebang ni orang masnong jong ko umsning patrem te man kapor bangi julai ban check iki kot kisla teng ni nagalek sing balang ni sulap ni julap ba kibun nagi khar bar jela ki badon ya ka epek nagani kisnong te kidon iki epek iki adhar card jok nagbanani kisnong rekim sah kani kisnong kisah syagwi pat kisnong te kumta nagalek tungi ni kerpat ba segi bor bahalor ba imde ban ailat kumikini jaikam makinang ya sunang ni kumate wat ada de ban penken no kumurang basnong ru in lom kibar bahalor kitip khamai tapi nagaleng jungi persajor bat ni dawa ba penken dan basnong lada don kam ban penken ru angkatahi nagaleng jungi